Ja sam Šaran i danas na ISK predstavljamo kompilaciju Preko zidina. No prije nego nastavimo, gdje god da gledate ovaj video, znajte da je razlog tome što želimo živjeti naše kanale na društvenim mrežama sa novim video sadržajima. U tome nam možete pomoći vi, zato palite pretplatu, follow, šta god ovaj servis nudi. Godinu dana nakon kompilacije Novo poglavlje, na kojoj su sabrana dijela nove beogradske hardcore scene, publici je predstavljena kompilacija Preko zidina. Ova kompilacija je dijeljena besplatno u CD formatu svima koji su kupili 16. izdanje Out of the Darkness fanzina, objavljeno u martu 2024. godine. Služeći se imenom kao omažen kompilaciji Preko zidova nacionalizama i rata, ekipa Out of the Darknessa je na Preko zidina okupila 12 bendova koji su se predstavili kroz 25 novih traka, koji ovih dana, nakon izlaska kompilacije, grupe izbacuju javnost na svojim profilima i bandcampovima. A pohvalno je vidjeti BH bendove na ovom izdanju. Na Preko zidina su se našli Lopoč i Kristalno jasno. Kristalno jasno je u fokusu 16. izdanja u kojem možete pronaći intervju sa basistom i vokalom Lukom Marjanovićem. Jedina iskrena mana koju ovo izdanje ima je dizajn bukleta iznutra. Lično bih primat unutar bukleta dao tekstovima pjesama umjesto biografijama uz donekle drugačiji dizajn. Ali šta je tu je. I s druge strane, naslovnica je zaista perfektna. Odlični Davor Gromilović oduševljava detaljima skrivenim na toksično zelenoj podlozi, u crtežu koji tematski gravitira ka omotima starih videoigara. Zaista bilo bi idealno vidjeti ovaj crtež jednog dana na ploči, ali dotad i CD kompilacija je odlična stvar. A ako se pitate zašto, razlozi za CD kompilaciju 2024. su tehnički, logistički i ekonomski. Prije svega, izrada vinila je mnogo skuplji i dugotrajniji proces koji nikako ne garantuje povrat uloženog novca. Takva ploča se sigurno ne bi mogla dijeliti besplatno. Treba uzeti u obzir da je i mastering traka za vinil jedan drugačiji proces, te da bi stavljanje nepravilno digitalno masteriziranih materijala na ploču moglo dovesti samo do pitanja zašto, jer niti bi zvuk bio odgovarajući, niti bi se išta konkretno postiglo sa takvim potezom. CD čini se dobitna kombinacija od današnje doba muzičke produkcije koja jednostavno umara svojim obimom. Priča Preko zidina zarobljena na jednom fizičkom mediju koji doduše jeste teže poslušati danas, zahvaljujući manjku dostupne opreme, ali s druge strane ne prijeti mu da bude izgubljen u moru linkova kojima scrollate pomičući prstiće po ekranu svog mobitela. Na kraju krajeva, za sve dobro se čovjek treba potruditi, pa ako bi ganjali Walkman za kasetu i iglu za ploču jer ste fanatici, nema nikakvog razloga da se ne zarovite na omiljenoj digitalnoj pijaci ala Pik, Njuškalo ili Mundov i skopate kakav Discman. Baš kako je Novo poglavlje ukazalo na kvalitet i kvalitetnu omladinu beogradskog punk podzemlja, priču nastavlja Preko zidina, ukazavši na odlične bendove iz cijele Jugoslavije. Posjetite outofthedarkness.rs za više informacija o njihovim budućim projektima, a naravno izvan svake kontrole gdje ćete naći mnogo sadržaja poput ove recenzije. Like, share, subscribe i gledamo se uskoro.